Trend Alert com Tessa Peters. Entre tu recostas comportar-nos tá põe bando e põe menos atenção riba e seguro budgeteiro de mais track com comida e duche bem seguro nota e te placer na vida pro saco para combinar seguro te yabi pe placer. Rufino é um caso bem italiano, mas é grande, mas conhecido rond o mundo, tá onde vem primeiro bem italiano importar na América, primeiro que guerra mundial, primeira guerra mundial. Então na Aruba nós temos Chianti Rufino para hopi aia, pero nós está launch de novo em sentido para o público em geral conhecer um pouco mais de bem Rufino. Onde é bem clássico que o Rufino está apresentado Chianti Rufino, é Chianti que também maneira de acaba de Itália e tem diferente outro tipo de vinho, por exemplo, nós temos Orvieto, nós temos Prosecco de Rufino e nós temos de Sunan que mais conhecido no mundo é Chianti Rufino Reserva Ducale Oro. Então, Chianti Clássico Reserva Ducale também onde é marca ng hopi conhecido, bom vendi, tem restaurante. E bem aqui para tem top supermercado na Aruba e algum tem delicatessen de Aruba. I work for Stanford Scott. We're a broker throughout the Caribbean. We represent Constellation Wines. That's one of the number one wine producers in the world. So Rufino is our Italian portfolio. And just to have a short story, if you talk about Chianti, what is the number one selling Italian wine in the world, and everybody knows the Chianti, of course. Rufino is Chianti, and Chianti is Rufino. It was the first Chianti that was exported to the States, and before that, it was also the first ever exported Chianti or Italian wine before the World War. So we have a lot of heritage. That means a lot of tradition. The wine, of course, has been founded by the Rufino brothers in 1877, but of course with a length of tradition, being a pioneer in cultivating wine, of course we build a big name for ourselves, and for that we are one of the basically we're the number one wine producer, Italian wine producers. What we're going to do today, of course, Aruba is famous for its tourism with a lot of American tourists as well. Rufino is a big brand in the States, and what sells in the States most likely sells in Aruba as well. We want to cater to tourists, and it's not about, I don't want to go into deep about the intrinsic quality of the grapes or any chemical terms. It has to be fun too. Wines nowadays, we're in a modern age. We have new drinkers, we call them the new world drinkers. And you will see it in packaging for wines. It's more modern. It's like how the spirits used to do it. We are marketing wine now. And that's how we want to do the wine seminars and training as well. Make it fun, tell them little stories. And because when you tell about, oh, this wine is from 19 this, it's aged, people get bored. It has to be fun. Because in a restaurant, if you help a guest, he likes to hear a story. Why is it called Ducale, or what is it in the States? It's the number one, the first one exported. So we do Hyatt, we do Ritz, we do Radisson. We try to do all the hotels because it is important we give education as well, and not only that, but also support the bartenders if it's with materials, or help them to sell their wines and be educated to their guests as well. Que é vinho com comida, dus acompanhar comida com vinho, você escolhe vinho com nota muito pisar, se você gosta bem pisar, você escolhe comida pisar. Dus comida light, você escolhe vinho light, vinho pisar, você escolhe comida mais pisar. Ora nós papel de light, nós papel de piscar, salada, você usa vinho na maneira Pinot Grigio, que o Rufino também tem. E of Orvieto também está bem com lobaike ensalada. Também nós queremos invitar o pueblo em geral com amanhã à noite de viernes. Nós vamos ter evento na Hyatt Hotel, onde nós vamos por algum de diferentes vinhos de Rufino, junto com explicação, com kleine hapjes, tapas e na Hyatt evento aqui no tumo lugar. Nós invitamos tour por Yamami na Romar Trading,
of mandamos un email, bisami kung nang tinggan di participar y naturalmente nos lo aceptanan. Trend Alert con Tessa Peter.